go thwe o ipitsa motho a sa taka le ya utlwa go tlo ka tshompa matekwane wena e bona lo di ja bana ka bona lo nwa ka bona di feditse ka bona sa tlhatlhile tse di motho a tlile tsona se re ditse ka medulla o blankateng ntate tsela ya ngoma a tshaditse mena e tlo fela ne ke bona ka ga felelwa ba ay ga fela ahona ntho e sa leng mabiding mona bana we bjale mona mo tlala fila ba tsa ntse matse thutumedisang nkolo ya tshi bela fila mo le la hlammu bjale mo ke e group ya ba de thutumedisang o bua tse di khwetlisitswe ke le hlohlo ya le bjale mona le thutumedise ya hlammu bona fatsho e ga fela ba le ha re di shaba re ntwa jana o tsona aye ga ma tsona de mo se ya pila o ile moraro ana ra hey bashimane ba shalla mophatong mafeteng eya eta uka wana be ke ka bomo ka boetsa la ba fela la magapo ana thatetse moshimane ana go mpatong wa se la magapo ana thatetse moshimane motho o timella magapo re tla utlwa mosadi wa lesia hatetsane maseru o re monna wa hae yo ba seng ba sa phele mmoho o tloha ka ngwaga ya 2018 o iphapanyeditse o etsetsa bana ba bona ba babedi ditlhoko le ha lekgotla le ahlotse hore a fane ka sekete sa maloti kapa magolo a mararo a maloti ka kgwedi ho thwa hana ho tona le ngwana motho a timeletseng ka mophatong o tleme mona be ha ba thola le ga ha ba thola le gale masanta go bia ye mondiane o thutimeletse kwetlisong ya sesole ne le tianye hala ba kene ne be ke fedileng go hai re tla utlwa makatla o tienya o re ntlo ya nkgono wa hae ya seng a sa phele e setseng le yena e tshile lore le thepa yohle o kenyeletsa le gaba e bile la plastic bana bosung bana go hlalala beke e fitileng mme ba setse ka tse mmeleng e tswele seaparo sa bana sa sekolo se tshelletse ka moo tsepa motho ya di le madi masome a mane a metso e mehlano wa phamo morene ha morena le tsia shwaipane ya qoswang ka o tlheketsa shopong ya ga phepeng le nka o hanetswe ka beili ya tokollo ya mohau ke le khotla la mmaseterata wa Mohalesupu ata o lokollo belo ya kae ba o ya kae wa tla ya kae bale o ya kae hele wa tla re tse wang re kala ka mana ka mmakatleo re nne re ya jwalo se a le methati re tla
kae boba bua le hlakana mo buetsa ona tjeng hlakane wa ja motho yo khiriki hala ho to ke peka di hlabeng kilo motho ha rata mo ja tjeng khiriki wela ba fa utsantsa wela o kopalelo se o ba palelo se le a rampaki yana ai ya kwa ba ntse ba ja bo bate ke tsala mona ka sebetse ai wa bele motho ba Africa FM ke tsala mona o ba tsa o da putsa tsumba dimpamba wa duwa mona ga goga he ba he weso nna ke mametse sale mo ya se gago he banna o mamela ka ke mamela ka maganga go tla www.africafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela manane wa fitileng ke bile ke le se dila ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tlhoke ka ona mokgwa wa marangrang o ye ke tlhobalo mamela pitsaletso ya gago ka marangrang ho www.africafm.co.ls o le hohle lefatsheng mabedi motho wa Africa FM re ke ukana makatla o tienyane o reng ndale tanye nja makatla o dia wa ga ba fono go banna mme makatla o ntate o bua putsa tsong ntate o le ga teng ga ka re dutse mona ke mokudi mme re dutse mona ke mokudi mo kena batho hangata le hangata bana bele go tlo utlwala bang ke go pa hotla ke tsile ge bolalla sesosa sa mollo ebile se fintlo nnete sesosa sa ntlo ga go se tsebe kaofela gobaneng ga ona motho a teng moo go dula mang go dula nna le bana ba ka bjale e tshile o le kae ne ke ha ngwaneso wa kula go beile ke ela ntse go ke mokudi ntate go le a kae le mo o dulang a fihlile go sebakanyana bjale ho thuetsaetse ntlhaloso la fumana tlala o buanya ntlo go fihle ngwana mona bosiu ba bo ga ya 10 le motsong ha fihla o fihlile a hlalosa hore ke sahe ho a tha ebe ke a hlaha nnete ke bone seo ka matha le ngwaneng wa gagwe go lo thusa moo a o la re sola go tshile ntlo mo le nngwe ao bana nta ngwana ena o na ya bone jwang o na go betse ka mokgogong jale o go bosigo ha feto o utlwa go mokgantse ka dikatane a ba bula monyako a hlaga ka ntle o fumana gore go tšhaka mona ka ntlong e kgolo e ba wa gutla gape o lata senotlolo o lo notolola ka mono a kena ga o na letho la ile ngatlego le etsa ka mono ya ba ke mollo fela ka moo ya ba ke mollo ntate o la ba go a hlosa ao banna ka nnete ga o na ntho e sa tšhang mo tšhile sotlhe ko gore ke tshwana le motho a senang ko ga ke itsetse jale a o ditše le a sentse e le ka morago go tšhe ga le etsa dipatlisiso le a fumana gona sesosa sa mollo ke ntate a ke se fumana ga ona ntho e le belaelang ntate ga le belae le a phela ka moo ko ba ke utlwa ke sa utlwe gore na nka go bo etsaetseng le a phela ka moo ka phela fela go so sa pheo ke na le beke tse tharo ke le mona ga ngwaneno eso le bana ba ka mona ka go nna kaofela go no sa boneswa ntate go nonotletse go nonotletse go tšhele go notletse go tšhele go notletse o utlwa ga ke re mohlankana e itse nako a tswang a ukwa a bona gore go tšhaka tlong a gutla lo lata senotlolo a fitlha notlolola le ka go pholosa tse ding a tlolela jale o kopa o thusa bjang ya gaitsedi
ko re ha ke tsebe na ke tla re ke thuse kang hoba ha ona ntho ke nang le yona hoba le mona mo re dulang teng ha ngwaneso ha re na dijo le yena o na le bana ba hae ba bangata jwale nna ke na le ba theletseng ke mathata o hloka diphahlo ke hloka diphahlo le dijo ntate hoba ha ke tsebe na ke tla etsa jwang na o so ile a kopa thuso ho mokhanselara wa ga o kopele o mokgethwa a kopele ho mmuso dikoduweng mokhanselara o na le teng o la tla fihla ba ga ya mo ntseng eno e tshileng ya ba o tla etsa diphuputso jwale ha so tlo khutlele go nna go ga tlo tla ntsetsa gona o sebeditse jwang mme batho ba ka ratang go thusana ka diphahlo ke tsa tekanyetso e kae ngwana a moholo o na le lemo tse 15 ana a di le 15 ya di le kae mogatong tse leshome le metso e mehlano ke se pompethe nna o tseba go 15 o tla hlangwa ke ya nang le selemo tse leshome le metso e mmedi ebe e mong o na le leshome le metso e o le mong ebe e mong o na le leshome e mong tsa hae dilemo di supile ke banana kapa ke bashanyana ba babedi banana ba bararo mme banna pepi re tla utlwana ke maka thusetsang jwale wena o tena tse kae ke tena sa 38 le 36 di buela Sesotho kutlwe ke tena mashome a mararo a metso e tsheletseng kapo a mararo a nang le metso e robedi mme borikgwe le mose ha o kgethe mme re le buile o ka kwala na le tianya e se a tloga ke motho a kgobosho fela jwale ebe ba mo isetsa Nikhaboka wa e tseba Nikhaboka ke a tsebe Nikhaboka ha e le tjena e batla re jalla masapo a hlong ha re ka mmokole mathanta twaka ke re ke tswale mona mabedi mo twa Afrika FM a ntse a matha weso nna ke mametse sealemo ya segao banna o mamela ka ke mamela ka marangrang go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela mananeo a fetileng ke dula ke le lesedi la ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tlhoke ka ona mokgwa wa marangrang o ke tlo jalo mamela pitsaletso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng ntate tianye o so go tlile mo a le suku mokule Dada hambale. ya wa mohela le wena Ya mwele handade. jwale o ka tshepa mothobi O ka banne. o na batla ho ya kae Una ka ya hae. re fe o etsa la bua nka tshepa mothobi yeo ya dile madi ba shome ya mana metse mehlano le le khotla le ola ma strato a male suku Ndage papa motho una sene ka pele go khotla man thata ka jeng. Mo ya nga etsa ko ya hunu kulwa ka a etsa tukollo ya mohau. Jwale mastrata a ne a le ka pela hae ka jeng. Ebile le baka la hae ke ho nyewe inte tlhekisa fela ena a sa bolelle mabaka jalo ka ha e sentse ke ba kgwedi ya December ka tjena notolo fantse ya hae na sisile motho e leng hore ka kgwedi yona eo wa tsamaya habo
ke la hlalosa hore ha tlo tseba hore na ho tlo etsahala jwang ka thepa ya hae jwale ka ntona kopo ga ye hae haholo ha nyewene sentse e beba matsatsi a rona e tsa manongane fela jwale e ho sa etsahale jwalo jwale Masata mo hlalosetsa hore nyewena e ntse tjhetjha ka lebaka la hore ena o tlo ba siyo ha sa tlo sebetsa bohalsuku ka hona nyewena ha e se tla fuwa maserata e mong jwale taba eo ya tokolo ya mohau o tla e kopa ho maserata eo a seng a tlo tshwara nyewe ya hae mme kopo ena o tla e etsa ka la 26 kgweding ya bobedi selemong se tlang e leng kgwedi ena December e tlile tla fela a ntse a le ka moo ka banneng ntate ne ke tshwere kgakalo fela ntate tsena tsa ntate Tshepang Motho jwale ke mamedikela hore ntate tswela pele ke mpotsa mamedikela hore motho di utlwiswa ka ho kgetsetsa le ho utswa shopong ya ntate Lenka ntate o ne o tsitse grocery mono shopong o belaelwa ka o qoswa ka ho utswa korosana ntate o qoswa ka ho wa hana ntate jwale o ne la etsa kopo ya beili ha tlalosa ka pele ho lekgotla la mohanna ka yona hobane a na ile a baleya nakong eo banna ba motse ba ne ba mo lelekisa ha ho thwe o bone shopong moo fela hema ho ke le bana ba motse ba ile ba mo qhaule ke ka ona lekgotla le la mohanela ka beili re tla utlwa hore na kgweding ya bobedi selemong se tlang na kopo ena ha e tla dumellwa kapa tjhe ntate ke tsona tseo tsene ke di tshwetse momamedi le wena jwale ngwana tse o tlametse ko o jella keresemese ka kwa ho jwalo ntate na le teng ke a kgola ola utlwa a sa ikutlwa hantle ka nnete ka bona tla kwa hore na haebe e hlile a fuwa tokolo eo o ka be bona tla kwa ona taba thepa ya hae ena yona ena ha reng ke yona e batla e mo qoballang hore a kope a tsebe ho ya kantle a ke bona hore na ho etsahala jwang ka thepa ya hae ka ha siile senotlolo motho e mong ke utlwa ka hore file danki mme ka ke tshelela nne bo ha o le tshaba ba hlano robedi ke mo ke fumane hantle hore basotho ba mphedisa tse jalang metseng ya bo bona moo di ka nako enana ke tsela dintho tse ngata ba se ba ntima tsona Ricky danki da le teng batho o batla ho ya ka e Tshepang a ke sile senotlolo le motho ya go bere tse ke a sa ha ka ba le ngwe belaelwa ditabeng tsa mofuta ola ba le ba di shona ga sa tswe ke ka bona ke batho ba la ga tang go bola ya wa ba la le bodite wa ga ba la tshwawa ka ba go ba di etsa bosiu ana e tsana sa tla ha le tshwawa ke ai go ke hai na ye ora wa lo etsa ka le fifi a ona tswa o tlo tshwawa langa di jana la fumana bona uwe mo no la sa ga eta mo no ga paletse so ntho tshwaga motho mona ya sa ntsha tsohle la butlanyane buti a tshwa wena o tla kopa ya ha e wa ha ha ona wa ka ga bona yo go di ha ho di ka o ka ya ga lo go di ka ke ha re tswela pele ka lenaneo
ke feta le mona ke reta ka mosadi ena a llang ka monna a nang gore a bona go thusa o kenya letsogo kgodisong ya bana ke be o ganelang banna motho o le jela le mo a gana a magotla a gaetse jalo ke be o tla etsa motho a ka phethiswa ka gana ka bolela tla kopo ya sa ya kwa o ya kae wa tla ya kae dula ka mo re ke feta le mona ke mo batle babedi re ke tswa le mona fela o sepini semodi sebapadi sa ka la neng ka Memo Hanua. mosebetsi wa hao o na le boleng Lesotho Copyright Society of Authors ke mo sireletsa tokelo tsa hao le ho etsa bonnete ba hore ya patalwa ha bohlahisi ba hao bo sebediswa se ke wa dumela hore talente ya hao e sebediswe mahala ngodisa le sekhwasa hona jwale o nke taolo ya bokamoso ba bohlahisi ba hao re fumana 7th Floor Post Office Building Kingsway le ho 6385 4771 kapa re etsetse email ho info@leskhwasa.org.ls Lesotho Copyright Society of Authors and Artists re matlafatsa dikapi re tshireletsa ditokelo ntate tiang ntate ke go tlile re na le Memo Hanua mokone ha o ntse ke na mo Memo Hanua o fitlhela jwale o ntse o so lokisi ditaba le molekano wa gago le bona le godisa baranta o swanyetswe nkepe le tlhalane le monna kapa o etsa tseba o phaphamisa lentswe hela le ya gwana na o ka re bolelela gobaneng gana ga sokodisa ke a etsa jwang le motho a tswang ka bo mosebetsi ee a ke wa tsa molekane wa tsile tla tla go kwena o tsamaile bang ha a gutla kapa ga ntse a le tseleng ha o tla ba tsamaya ke ee o tla bontse wa tla go na o tsamaile bang a ke re na go yo o na hane tsere go ditsi kana wa sa ditsi ee ke tla ha ke mo letsetsa e tla be le motho a mpotsang gore na ke mang ee ko go tsi ipotsa le motho ga rena ke mang ga rena ebe ko mona mateng ho na le motho a mme a ntse a tsela ene ke tla ha ke mo ntse ke mo latella tla re ke itse ko hawane le nne ha o bona ke sana nako ya hao o ga e feta hana taba he mo na le memo ana mo na le tsiamo ene re kene mokgatlo le yena ene re tsupile ada ne ga mbale ntateo ne ga theteo e tla nna go tla ka go ne re thelana sekolo ne ntate na thete na tla me go aba o meno ya ba wetang aba o fa meno thelete ke la mane aba nna ke a botsa gore na thelete ka fitlhaneng aba gore a itse mama a nna e hiritse mo o e hiritsa bang o sa ipetsa ee go fitlhe ke gwala dieta ke a moleng abo molekane wa ka gore thelete e teng gona mola itse e hiritse ke lela e sopha bang aba mmelwang ga ba gore a e ka nnete a molekane wa ga o itse ke nke thelete ena gana mabaka ke ena ke rekele masilane hela mande ee o na bone jwang gore mme wa hana le madi a ntlo a bona le re ba go tsentse tsa teng di telele go betsa go betsa re ka qatanana o le kaofela kaofela oho le se le a gwane he e leng gore ga le a tlhalana ka molao ne le lenyana mofuta ofeng la o hlabela se ke la Sesotho nyetse le re ga wa mohlala fela go le o sonyetse jwale bothata ba gago bo kae bo etsang go nno etle morago mo batle bothata ba ntate ke tla gampa le ditse le bana na go ke tla ba gwana le ena ngwana monyane ena ba mo shenya na le motho fo
eno a mohona le motse go bedi eta gampaleng kolota go tswa ka nako eo o fitlhela gana tengwa ntate ga o tle nako ntho a e etsang baneng bao ya mme ko mametse se re ntlha e etsang go gang go tswa mo letla ga ke bua lena ga ke ka qetetse ke mo isitse lekgotleng gobane ke ikgawane se dikamoetse gore bana ba ka ke bantsi ntate ngwana le re gampaleng ga nna fitlha mo ke dulang e sentse ke a goane le ena o na sa koko o thafile monneng eo e mong ntate gampaleng ke re fitlhela tate ga fitlha mona ga kokoo monna yo wa le kae gore na o teng gore na ga ya setaba gae o tla batanwa mona ntate Teanye re rekisa tshwara jalo mme ntate Teanye o tla nkga tosi mo tla nkga tosi mo ga nka le mahlo ga ke a go tshelela mmamedi e re tswale mona re tlo utlwa ditaba tsa monna ena a sa kokoteng hele e re ke tswale mona mmamedi ke atla ke mejolo ya ngaka mo senje le lebeletse go ke tla utlwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a bo mpolelele ona go etsala eng mo please morena ne re ilo arole tšhelete ya mokgatlo motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo go ba tse ka ntse batse ecocash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlo ka ecocash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme dintho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le gore na go ntse go etsagala eng o ka kgona go bona mekgatlo yotlhe yo o e keneng ka hara ecocash mekgatlo account ecocash mekgatlo account e fumaneha ka hara ecocash app difonong tsa android le iphone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala Society Economic Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere. Na o hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete kopana le rona ba Express Credit ho etsa kopo ya mokitlane o fumane ditheolelo tsa 25% ho tswala ya mekoloto ho bahlanka ba mmuso ho tla ka mosotho wa heso ka ha nako ya sesolo sena e lekane medinyane nahana fela o ka fumana monyetla wa ho kadima ho fihlela ka 700,000 malodi yeo o tla elefa dikgwedi tse tharo ho isa ho tse 84 o ka etela leqephe la rona la marangrang ho www.expresscredit.co.ls kapa o re letsetse nomorong e sa lefellweng ho 4 Express Credit, money when you need it. O mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka founu mo Africa FM sa setšhaba ka setšhaba ntate Teanye re tswela pele mme manu te gampaleng o itshotlhometsa fela e beng ha fitlha o tla ba a dipitseng mane a fitlha kwa le dipitsang mo o bogeng mo e monna yo wa we motšhaena o ka ba thusa shedile wa motshaba ha mothale ha so ka buisana le ena ditaba tse ha se bile le ya no itlela fela fitlhela fela gampaleng o pitse hantle mmeleng le kelellong wa matseba ke monna jwale re ke mona o batla o thuse ka bana lebaka ko bane bjale o kenakena le bona o sena taba gape ntate a nthuse ka bana goba fela ke gawane le ena o kenakenana le nna ke mo ise lekgotleng ga o na ntho a e etsang batlang o etela se ke mo ise mo lekgotleng wa gana o gona mosebetsi wa molekane wa ka nako o feng ne ke dulang le ena ke mosebetsi wa gae ono ga bona go bana ba phela ena ke ba etsa jwang
Na o boleletse le khotla o wana o etsa taelo le khotla. Ke dile ke enda ka mpale se se mo sa ba go ke matsa mo. Karabo e o e fumanang eng? Ha ke fila mo nna ka mpale o tla o ndo ke fane ka tšhelete go se samane. Ha samane ke se yena o tlo bua ntse tsana ntate o komela bana. Se bua se ke sa tsena ke tlene tswe ka bana ka mpale. Bana go ya go teng go bua ntse tsana ha o ile go teng fela o se tsong fela go nna ke le go teng di fana ka tšhelete fela e tsang samane di sa tseng di fana tšhelete fela o ntse go tleng living lena la bana le fela ha o so bua le yena ga botse Thabiso ba le motho wa modimo hantle o ikemiseditse mo reng o ke mo se itse mo le bana ha le ka pela go tla teng mo reng ha le ka pela go tla ka bantsa e nne ke tla etsa ntse ha o fora la mo wa o tla nna a go ja le go tle mo le jatha ana mo tlhaitse tsa ba ke utlwa wana o reka botse Thabiso nga le dianye a ga ke re na mara mo o ile ya ka o di ha ba ka fara na no me di ona tsela ko a ga ke di o yeto ana pela mo mo ntse o dula ona mo di rang ke ma tsena se tswa ndi ka mpale ke ana sa ke so ntse o phela sona le yena nka ke pela teng Bale a botse Thabiso dijo tse a ntsa ra le peileng o tsala sekotlolong ka podi ngwa tla ka pitseng ha yu ngati di ngwa tla ka mpalo ko la pele bonto ya pele mo o tla shafe o go tla o haeba fa mo le kana ga le teng o bona mo tla ntsa mo tupua no o tla mo tla re bana ba ka ba bona monna bana ba go bona masha o tumba go tse tlala ona tsela ya fara ele le dianye ke ne ka mpale tsa ha di tlamo a ke teng ka ha ke a fumana bana bo ntho o le ngwa ba tla nka dunga mona wa eng ba tsama e wetsa wala monna ba ka se ke ba ha ile kana botse Thabiso le molekane o hao e mo le kofi ke ai re wala o phewe mala ba ka se ba wala ke tlala mo o tla mo ga ha ibile ka ya ho yena mo na mo ta hanja o go me bana ba ho ke a o ga a ta mo a je go na ye wa mo thayo ena na o ga o sa je ke nna la ya tsho o ke sabe de le teng so ga ta butsela tsa batho mmawe o lokile ha magatua re ke go kana gore nga botse Thabiso dange ngamba ka nyala ngata ne ke to ho supisa batho ba nna mo ntse gampole e batho ba bola bana ke o lokile le wanta dange na le dianye o te o di ja jwa tsa wala mana ba ka se ba ke tlala ntse le tipo a kene ka mo a du se vede sa botse Thabiso ke ka sa ke wala le phetse mala ba ka ba nda ka mo kele ha ke so ku e ke o ga ditaba tsena tsa ga ena ona go etsa la bjang ga ka re o lua ka ena teng kwa ntumella ke ai ma be di jata bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletswa ho leka kwetla o tla e matla haholo a lafa mafu a seng a o tsieditse e hlwekisa madi e tsepahalla banyalani e a servisa
le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masea. Dibobothwana e thusa masea ho hlola meloko ya ho tlola, hape e thusa kgahlanong le letsejana, motjheso, ho longwa, ho siba le mafung a mangata a bana. Bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana, letsa kapa o etse WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121. Ke tshelela nne ke rampa le mo Afrika mo ha o letho robong ngade na benze ke nepathi na tsa tsa mahanngwa e tlile ho jwalo Chief TVN Taxi Services ke ba bomo mosadi wa ha o ka bophelo ba ha ba fumane dinomoro tse latelang tshelela nne nngwe ha o letho robong ha o letho robong le Facebook ke Chief TVN Holdings ro kgannela ka polokeho. O mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka founu mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. Mo Africa FM ke phuthalatso e thusang setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsa tsa puso ka lentswe la Modimo. He mona mashoto ha ke mona le kgale ke bile ho re ke lona a etse mona bole ke o etsa la tlo ka tsona mo tsana go ngwana ka a go bone kgobo ya ngwana nona e hudi ya ka ho lokile ha ba ba mamela o ba patsa le mo Africa FM sena ke sona fela se le mo ya se sebeletsa mo office merero ya naga ho lokile ka le ba bizitse le lentswe la Modimo ka nako tsohle wena mo Africa FM ebile ena le boebedi ditekeng tsohle tsa lesolo metseng le metsaneng. Wena ba patsa le mo Africa FM o hodise kgwedi kereke sekolo moga kapa boitshupo ba hao ke ba fumana ho lokile a butita e tsa dinomoro tsa 27 ho lokile 00 ka dinako tsohle Africa FM siya le moya sa setjhaba ka setjhaba. Nada tiani. Ai kwana buti tabiso ga yana a batlu. O re batla kopa o itsebetse ke batho ba mogotlong le ba qatsha kwana ho ntse batho. Bale o batla kopa le gotleng la o qetela ha ana ba poletshela monne mo mpege. Ucho teu. Ala ga gwa fara mai mo ga ta gore. Mo a ke ba poletshela monna mo mpege ba se ba tla kopala le gotleng la o qetela o feta mona a tebele bana bano ba e ke ka go ya hae ha o feta la pele ntate. Bana ba dinalane le diteboa hlakane jwale ga e khona o sa paile jwalo ga e khona ke sa bua ha re tswela pele ntate re nke ntate tsediso thulo ra re ntse re metso ga e ka ntate tsediso thulo re tswele mo kgwedi le ha e ka bohelwa ke maru tsela e teng ho buseletsa kganya e ka ba ka kgomo lejwe la lebitla or the financial security that comes with Jobula Funeral Cover Income Benefit. The monthly income that covers everyday living expenses restores the family dignity and living standard for up to 5 years. Ditseane tsena tsa kgwedi le kgwedi e tla ba sehopotso sa lerato la hao ho bona ka mehla. LNIG Holland ka tswa le rona. SMS qatso to 32100. O mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka founu mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. Ndade tiani. Wala buti tabisha sa fihlare. Wala man. Wala ba ka se ba bona ke tana. Ntso le ti.
a kwa la dipitsa a sa kokota go tla etsa la ba mo ga taba ke ena e kena mona ho thwe moqhubi wa lephele la Honda Fit ke tsena tsa morao e tshweu ya nomoro ya A tharo hlano B G D A tharo hlano B G D o tsamaile ka o ke moqhubi a ditelu dingata o tsamaile ka ntwena le bese modisana ka gona go ngwe maisang le bese jwale ha ba dumelana ka ditiki jwale o tsamaile ka kane ka gan wena moqhubi wa lephela la new shape ya e tshweu ya A tharo hlano B G D kapo manga yona e ka gona itse o isa ntse tsena mapolese jwale ha diyo mapoleseng itlale mapoleseng a pitso ground kapa o tla kwana putsala tsong mona ga tlo ga utlwana he o fumane na le thuno o biele go tlalla maseterata re feta tsela tsa botitabiso wala jara kutsali jonda te upanan de joma ye danda ti ya nya ga ko ga man ai la ga mo ga jo mo ti ngwana ko de dinga te bona am ti ta wala le fu ga ga boleka ai ga fumana la mo ko le fu ga boleka ni mo ye ga wala to wa ka re mo mo ai am ga jo mo ti ko wa buwa mona ye wa buwa mona pitala tsone wo mongwe teng da le tang e neng hana wa utlwa ela le thuso amaka dwa ti ya lwa ga nga le ya a ji ja to ta pijala tsena ale ga tila ba hale ga ne ti bone ga ka le le kwa wa utlwa re ntse re lo ja hape bole ka tkwela wena go ga nda go tla no pe mo pistani ka le selo mo se taba se nkapolela ga aka wa polela bone ga ka o dilanda ya tati ra mo gona ke le go tsemmona ke le la ba fumana menyenye tsika bona le ba tsio ba ma tsedile mo ke ha hatala a mo ke hatala ono do ba tsio ba jalo ba ta sa ka tla lo kotala ma strata ba dilelwa ka ho kgakgatha ngwana le boi a ile ba ngwana ka ho kgakgatha monna le bollo a ba selwa ke motho yona we jwale mba mogena a tse dibita lo gotseng moo ke fumano ga yena tso di tsetseng tsa ba matedile mme di maobane kwana ka la bobedi ba ne ba na le mapolesa a matedile ka tsatsing lena ke ka ba tsio ba thabana mogena boo bana o teng ba mo phatong sebakeng seo seng ke maboloka kgotsong ba belaelwang ka ho bolaya ngwana le bollong wa setšhaba e hlabane ka nneteng da ho tlo no etsala jwang a ba o fumane ka jo go ba jwa ka ke di etsala ke ke sena sa mafikeng ya ba bua le mosadi wa mofu ya le tsempelelo go rena o bola go itse ba se ba mateng yanda mosadi wa mofu a ntse ke bua le yena ntate ore o tlo monna hae o gagatie tsena ke ba tsio go tona ikgang bona ikgantsha ka tlhaloso ya mosadi wa mofu ntate kgotsa le gore yena tlalo ya humaneng ke ya gore o tlo monna hae o gagatie jalo go tona ikgang
Amona ka thabana mogana mabolo ka ke tshimane le tsere nka ga bana ba di ane ba ga ba di ya le bolo yanda ya ba kopana le batho ba bolo ke ba futsa le bo yanda era di le ke mo ke hantle ndate yanda wa mosadi mono go tsendela la mafike yanda o re jale ya ba buli ba ke ba go tsele batho ba no go ke ha ba tsitsa kwana ba ga gatsi bana ba no ga gatsuwe nne ba fa tswa kae ka jale o tsiyela e mo ya ba nne ya di jo thola di hala ya ba wa ga gatwa anti a o tantla di khathali jao ke jao ngwana wane mo ba jao o tsele ja tsile yanda ya di kumana mo go tsinga ke go tsenela la masetera tempa ja go ka botsalo le dio ka di tsekela ka mane ka mo ditwang ka teng go di tsekela ka mo ga dio ka mo tsaya ya mo tsenela ka ne tula wa janda ke go sa ne ke di dira mo tsenela fela ke tare di di go komenti ke be ke fumane di ka teng ka o fe di ka teng mo ka tsa le ma di tswa ba tswana ka o fela lo gona re bolella gore na ka re tso ke batho ba kae ba shwileng mephatong e mmedi wa matedi lo mo wa mabolo khotong o mo ba ne ba le babedi ba siera ka dino go temona ba matedi ke ga ba babedi ba siera ka dimona ba na ba thabana morena ba bana ba maboloka go le bona ka ba ba tedi donna ka bana ba batho ba setse le mangweng ntate re fumana tsona di felle o na le potso nna le teng jo de mo ya po ha ona potso o go go ke mo dela hantse ke le go temmono hona le polisa le mo jala ke tsile ba hana ba ba ma polisa na di ba boloki nna nta bo tsa potsele mo fela o bona kana ne ga le mai mo la dire ke ke bunda anda bo tsa potsele ke la nda ga le mai mo nga bo tsa dire ke ke yo ke mo bo tsa ha o ta to ga ta di ga go wanda di ne ke ta no go yo ri na le mai mo nga ra ke a kan da ka ke ba ka di ka le o dina tsa gona ta se polisa ga le mo di ya kwana le mo kwana re ke bona di phana fela ka ntsina ro ne ke re mo hona ba la fumana mo yeyetsi ape o ka di ma ka qeme ka mono ho na le ngwana motho a shwile go ka ke le nda ke na le polisa di ho na le ngwana a shwileng ka mono ya ka le bota la bona ile se polisa nda ta ga o dine ka ka se le lwa o fumana o kae Selela nne ha o le to nne o bon tin ka to ha bo di ya ma tida ma jena di ya mo ma ka ta le ma janga le ba go ke se ka ma ga la ile le fa se mo tsana nda di ha ba ba ka ba ntse ya ba ke ka sa ka ba ke kana go e tsena na go ni tla ni ke di mo na ngamba ka ta le di ya go ya bo thela mo ke dade dade tianya o itse ga ona potso hang a ona re ke go itse go di ke ba ona potso hang sa ta go bia mona ya bo ta ke la di hai Santa go bia o to motho a ikgantse bona na o yanye ka bona ntse go ya letlalo la nama ile shotho ka bona na o yanye le go bua pizza ka hona na o e ka bona ile ka hare fela go to bua tsana fela mpa ya ke ta uka ona o na ikgantsa a itsang hai o fumana o ka he matala ba bona ga di phela
want to go Lalo. Iwan. Even. Ya kuti zetari. Ta la ave. Ta la. Che va a che ta la giù per Bye bye. Na bala ka tse ba dire wa fepa mara. Bye bye da ke anye. Peringwe go bon thao, peringwe go bon thao. Bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletswa ho leka kwetla e matla haholo alafa mafu a seng a utsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a sebisa le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola meloko ya ho tlola hape e thusa kgahlano le letsejana motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa kapa o etse WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121. Na ke bone motho mo ke bona na re tianye fela o sa le a jema mo ha na ke tse ba re nka tshi ye misangwe le tsa ka o fela ke bona ye misangwe le tsa ka o fela ga lona ke bona ke ka ba ga tsa kwa mmane oro wa medi ke tlo sitwa o leng ka o fikela ha jwale dintho tsa ka di eme fela mona bana ke bona hona e be nka tswa ka le fela ga ke bona hona ke tla etsa jwang ke bona hona ke tla etsa jwang kgotso ke mama Petete mama Hato empa ka ke tla ho mama mona ka le ke ga flat la bona la ka ntho a ke le ka la ka ntho ka ntala ke se di ka denda la nna ba nna ba ba ke na nna ke na na ka smart na ka le pa ni ke ni ku ke ni son Apa tidak ada semua mana saya mana ni. Punya orang tak ni juga ni. Semua orang kalau nak semua. Punya nak apa tu? Kau buat kenapa? Kau buat sesuatu orang nak dah mana tu saja. Punya orang nak kamu. Apa yang orang nak menawar hai? Anda dah baca ni. Apa yang anda baca? Anda dah tu tu baca. Ini yang kita baca. Anda dah tu mesti mana itu mana yang kau. Kalau apa? Oh.